Horas, selamat pagi Bapak yang nyalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suhur bu sisehana minasiam mariterigapan sigano pari bani panurang seguton. Paima ijalo hita hatani nebata naga berigapan sigano pari bata. Pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih puji-pujian mai sombah kon uhur nami bamu Tuhan bani arina baru. Sogut nyarion. Ipasu-pasu ham hanami jana ilayak-layak konham gue diar layakmu pasu-pasumu ibagas kulu kunami ase bani panurang sogoton ambinggo malas nuhur nami patotap ham ura papikiran nami merhite hatamu ase hatamuin matotap nagabi oncolan ni hapor sayor nami saganjang nirion ibagas gora nakmu Yesus Kristus Tuhan nami jaloam manami rapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Rigapan sigano pari bata sadarion Senin tanggal 10 Januari tahun 2022 tersurat bani buku Sepanya bindu tolu ayat sia nama katahon sonon. Tapi berehonon kumahu bani bangsa-bangsa bibir naligan anjahana pitah. Ase ganuk sidea boy mandilo goran ni Jehovah anjaha sauhur sidea mambalosisi. Sonahado boy malas uhur ni nebata ibahin hita sadarin. Boy dunani nebata marmalas nihur marhitihun di goduhta si gado pari. Tutu bapa inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Aitene gabe sadap pergumulan bata ibagas guluta. Sonahane bata asya tarsirong. Sonahane bata asya marmalas nihur. Jana sonahane bata ibagas paratas ni mengidah kita. Guk ibagas malas nihur mapardiate perguluhanta. Totu Bapedang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus boydo yahapkon hita. Anggo hita pe makarusukon do. Ase ibagas malas niur hita komana. Mandalani guluta si gano pari. Ay maase marhitihon dirigapan si gano pari bata. Maningon dosona ito tahap. Sa ganjang nyarion. Akado da boy mambahin ne bata. Marmalas niuhur. Marhitihon ni guluhku, marmalas nihur, marhitihon ni pambahenanku, marmalas nihur, marhitihon ni hurjakku, marmalas nihur, marhitihon ni keluargaku, marmalas nihur, marhitihon ni pamujionku. Marhitihon sepanya tulu ayat siahon. Isobut hata ni nebata nokanai na perlobe sahali. Asiboy hape ni hita mambahen nebata marmalas nihur. Aima marhitehon ni bibir napitah. Natotu hita ganupan bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sonahado hita mangidah guluh tabani panorang nadop salpuin. Terlebih itongah-tongah di bonani tahun 2022 on. Totu hita ganupan bapa inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dumabahat na ijalo hita humbani na bata. Bahkan dumabahat kumani parutolon na dumma ilopusi hita. Natotu ijon mahapeni marhitehon ni bibir na pitah. Maningon boydo hapeni hita ibagas tahun atape ibagas bona tahun 2022 on. Itonga ni parguluhan ta bani panorang sogoton. Ibagas parguluhan ta saganjang niarion. Itonga ni bage-bage ni parutolon na domma ilopusi hita. Bani panorang-panorang na dop salpo. Bibir na pitah. Bibir na ligan na ibere ne bata hubata. Aima bibir na totap masahap kon pambahenan Rosi diar layak ni Jehovah. Asipor ini PHP ini idingat kita. Parutolon bani panorang tahun na salpuin. Seng sonaha burit ni.
na isahap-sahap kon hita ibagas parguluhanta bani panorang on. Tapi sonahan e bata campur tangan, sonahan e bata mampargugoi hita, jana sonahan e bata paluah kon hita humbani parutulon rossi hasusahan ni dopak kon hita bani tahun na salpu. Artini ai humbani bibirta, humbani pamanganta na luar aima hasaksian pasal habujuron ni nebata. Aima ase bapenang napaduahon sonahado nebata aset boy marmalas niuhur iri bagas parguluhanta sigano pari. Aima anggo tap dilo hita bani Jehovah. Somalni bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo dong ma hamaholon atape anggo adong ma parutulon ni jolma somalni mitor tarolos do mangindahi pangurupion, mitor tarolos do mangindahi hatahon malobe si pangurupi nag instan nabuy podas sonaha ase salose ma parutulon ni ay hatape boy sobuton ipasitong ma haganupan cara atape manghalalkon haganup cara na penting boy maluah humbani parutulon ay natotu marlegan do pakon halak na porsaya anggo halak na porsaya ibagas naman do pakon parutulon ni siganup ari lang ipindahi pangurupion na instan, lang ipindahi pangurupion humbani dunia on. Tapi halak na porsaya pita tarolos dilo bani goran ni Jehovah. Nah, napadua honon pe boy do bambahin malas ni hur ni nebata. Aima anggo sangga ibagas pusok ni hur hita. Sangga ibagas mandopak kon parutolon hita. Sangga ibagas naman dopak kon hasusakan hita. Atape sangga idingat kita borit ni uhurta. Marhitehon ni bagi-bagi ni persoalan ibagas 10 tahun. Anggo ibagas situasi na sisonayay. Dilo hita banigoran ni Jehovah. Ijay mahapeni malas uhur ni nebata ibahen hita. Jana napatuluhon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Asibuy hita mambahen malas uhur ni nebata ibagas parguluhan taon aima anggo sauhur hita mambalosi nebata. Totu bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus gatido idah kita apakah ay igarejata apakah ay ibagas partupuanta partungguanta sona ege ibadah nalegan riap do hita memuji Tuhan sadado hita memuji Tuhan pakon hasomanta tapi sukun ni boy do hita rup pakon keluargata boy do hita rup pakon hinaholongan ni hurta tongon bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus gatido itangar hita halak na makatahon ay langboy boncengan huna goriatas sitong tumang do ay tapi anggo dumalang sa uhur behita mamuji na ibata gabi pusok mahurta halaniay maningon si usahonon tado maningon si parayakon tado lang paluah kon diri ni behita halaniay maningon ipinday hita do tetap cara sonaha ase sada suara hita ase sauhur hita ibagas parguluhan taon lau memuji pasangap kon nebata tongon lang perlu marsyarahan tongon lang boy marboncengan hunaguri atas tapi diingat kita ma na iharusuk kon nebata humbata jana na mambahen malas uhur ni nebata aima anggo sauhur hita mambalosi nebata aima ase anggo nasada makatay nasada porini PHP ni hita rup memuji nebata pusok duhur ni nebata mangidah pamujion taay jana misal ni pehumani
anggo niombah lang membalosi orang tua jana porini pe ibadah atape ugareja orang tua jana husikola minggu niombah lang das subani nebata pamujion ay halaniaha lang sauhur ibagas na membalosi nebata halaniaha hataridakan ni pambalosion ni niombah hubani nebata aima anggo si pambalosi bani orang tua. Artini ay maningon duha peni tarida ibagas parguluhan taon hasadon ni hurta laho membalosi naibata. Aima ase bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus boy sebuton ta langka beni pita sangga ibagas gereja tumang sangga pita ibagas partupuan ta tumang tarida tene hasadonta membalosi nebata tapi taridah do pambalosion ta ai bahasa nasadado uhurta membalosi nebata talardo ai ibagas parumah tanggonta taridah do ai ibagas pargoluhanta sigano pari jana taridah do ai ibagas pangidangionta jana taridah do mani ai ibagas haganupan program-program ni kuryata ai maase anggudong masadahi tamambalosi nebata totu sonai mahomanita sada mahomani uhurta laho mendukung horjani kuria horjani nebata itonga-tonga ni kuriani ase andohar matongon bibir na pitah na ibere nebata hubata ai pakai hita matotap ai laho mandilo gorani nebata jana pakai hita mahomani bibir na pitah ai laho mamuji pasangap kon nebata jana bibir na pitah ai na doma ibere nebata hubata pakai hita ma ai pataridahkon hasadaon ta sada ni uhurta laho membalosi nebata. Amen martonggo mahita. Terima kasih mai sombah konur na ibamu bapa malas tumang uhur nami bani panorang sogoton tongon doma ibereham huban nami bibir na pitah ase marhitihon ni bibir na pitah in ipuji ipasangap hanami maham jana sadama uhur nami laho mangakuhon hapor sayo nami ilobelebunmu alane bapa papasing ham guluh nami tongon asibuy ibagas sa ganjang neronpe pitah guranmu mana idilo hanami laho mangurupi hanami jana pitah guranmu matongon Tuhan naman rahut hasadaon nami nalaho pasaut kon sura-sura ni hurmu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalo hamane bapara pakon tonggo nami. Amen. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata bapa apa persoran ni tondoi na pasing ma nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Horas mo bat haganupan bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan nabuy isisihan namin marhitiyon rigapan sigano pari bata malas mohurta doma iberene bata hubata bibir na pita pakai hita maay totap laho mamuji pasangapkon nebata ibagas parguluhan taon tarlobi laho masahap-sahapkon habujuron ni nebata nadop ijaluhita umbani taon nasalpuin das kubani sadarion. Shalom.